Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pegang Habib bendera. Mbak korang ada dengar dan. Wate masa kampanye aja bendera. Wate di saat milad gam kah aja bendera. Yang kenyang politik ate no. Ate kaluh. Boro ka bere. Yamban. Tujuan bendera. Wate kampanye yang kenyang mengak simpati masyarakat bahawa kuasai bendera. Orangnya barunya ni pegah abak koran beo kasih juga. Beat awak ro memang. Memang hana salah ikum pengkhianat ikum. Hana salah ikum pengkhianat di masyarakat. Kutaya ada bendera tapi. Hana mupuli tadi. Sang okape bendera kan lagi mati ma ke atau mati ya ke. Kau tampe bendera? Kau tampe bendera. Bak kampanye meribe aja pe ko mertu